Hey hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silian sang puya tu kina COVID-19 din hunria thar berami somli paret in rian kai ti mu chu ani tun la hian silchar tuilian aziom chho zela Mizoram tuial the harsana point ziom lama panturanga ni line mantozo ka zuaran tama wangin harsana akiang meulo voin hian Prime Minister Narendra Modi chon Gujarat Gandhinagar Digital India Week sangni somni pani hongdon Russian Defense Minister Sergei Shoigu chuan Ukraine Luhansk province unlock dot huwa soi tuk ina COVID-19 din hunria thar berami somli paretin rian kai ti mu chu ani a red test atanga mu chu ani sample test zongjong za ni som pasri zinga za somni pani point pakhat panhian positive a tundin hmuna ri kai to zongjong za thi noi ni signi sang ko zani somani a noi ni signi sang re zani somni puruk enkol daman ni to a enkol lai zani som seri pakwa omin Mizo sari pangan thi bui to ani mishing sang khat zela positive mu cho to zati zani pariat ani a mi noi khat zela COVID-19 na wanga nuna chan to zati somruk pathum anga chut ani tunla hian silchar tuilian a ziom chho zela Mizoram tuial the harsana point ziom lama panturangai ani line manto zo ka zoran tama wangin harsatna akiang meulo Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department Director Andrew Aizawl dikan All India Radio Shildanim tuial the hi tun haya Chanam zo phulu the ani to line filling station te hian an thal zo ma ni na langa manto zo ka zuar tu te na hlok na ne shal chu atamem ni ti an ngai tu awangin manto zo ka shalan omlo te filling station ten an thal chu dan te endik turin an in tir chuak ni na soya tundin huna chuan har savak to lo tura an ngai thuwa soi ani in rin ni zingdar ko le nimin zingdar ko in kar khan diesel phur truck som pali le petrol phur truck som pathum ba ka xp phur truck panin vareng te gate an pela zir tom ni zingdar ko le nimin chomadar ko in kar khan diesel phur truck som ni bakhat le petrol phur truck som pasar in vareng te gate an kan pel boka amalama po tuel thei hi alolu thaveu to ani supply director cho nitin momo abikin tuel thei da khol atam theluna chan ber chu in chu an tamma wangle manto zo ka shalatana chebrel atam wangani atia online petrol a diesel permit deal dan kalphung po ahim lowan theda wangin siam that ani don thu an soi ani Mizoram Legislative Assembly Speaker Pularin na sailo chuan National Highway kongpui zau na tho mek chu Mizoram mai ba ka India ram tan po kongpui tangkai ni don wangin athathei angbera tho apoimo thuwa soi Pularin na sailo hian National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL en kolna hnoya National Highway kongpui la zau na tho mek longkai le thingfalin car chin chu inrini khan to in an tho kalmek en fia do tu samlo lai omte chu aranglama siam thatna thok turin NHIDCL project manager chu ngen ngalin tha thok tu te chu neituril pu thanem ngai taka thok turin cha ani speaker chuan kongkwal le oi dan te tuilon korwa mandan le na sangsanga abul thoda tanga uluk taka tho apoimo thuwa soya kong thanglama lungrem then khat do tu samlo lai le kongpui sir thanglam tlang khi then khat siam that ngai lai te le na tho fu tok lova thiat lai te chu na vil tu te na athlen ngalani speaker hi LADC executive member pusi shangching le MNF district headquarters longkai shwed then khaten an troi om ani Mizoram vaimim h2 4 army 1 4 pangang puang mek chu are tho khat to angai ani Agriculture Director Pujem Silsiam le na chuan ni engamoza chu vaimim h2 pangang chungchanga report andong to lo ni na soya chu wangin he pangang puang hi are to tho khata an ngai ni na soi hetianga pangang puang me mi ani thena san hi vaimim ching tu tem Agriculture Department thok te hna tangin pangang tha dan anlo zir thiam to ba ka ran nung thana hlo ba ka hiam sabon sen tui po an hang tangkai hle ni atia ruwa tuya tlak tamta ka wangin vaimim na ale akung kara tuilut khan athu achhuak ve bok ni na soi kumina vaimim thartur atlem pha wak arin lo thu soi bok ani heti lai hian Agriculture Minister Pusilrin sanga chon engineer lungnei lama kona thoktu te na tho en kolna tuntruma SEDP kalthanga vaimim chin mek district sang atanga thar chhuwa la khom tu de chu be sei danin metric ton sanga vel thar tura be sei ni thua soya heng vaimim thar te hi sanga arle vokcho tan siam tu ni in rancho siam na khol po engamazat leitur rom hana kalpui mek ani thua soi Chief Minister Puzaram thangan inrini khan Zarizel Dairy chu atlang zar PB Vanal Zarin kumsang chu somseri panga January ni som pathuma khati laya Mizoram IGP GS area DIG LB sewale SP CID SB ke kanchapa gesante arwala ka hlum ani awanga
January ni somni palia an mana tanga mun sang atan na ni tin a hun ton dan a ziana da khomani a mai saka tok na sal he a kum sang ka sombriat kum toblama khan Mizo Students Union Shillong le MZP 10 Supreme Court an thlen hnuwa tan in atanga chu ani a kunga zet nam dang zinga tana chanchin ani lekha butang zana huna hian khati la PB vanal zari chho theina tana thatho tu MSU Shillong President Dr. Aral Thang le Minister le MSU Shruai tu dang pu Andrew Alal herle na khiang te tele medangin thu an soibok ani inrin ni zan le nimin tu khovar dona haru asuna sign champhai khwa chena hun sang athena champhai karot venga puke la rem tlonga in karot thler pui veng vetero tami chungu pahnin an lu lai asam tai building chu leimin wangna tu sopa hein hi pi valang mogi te chungku member paruk le pu tc chongwunga te lu lai ni in lu tu te chu in chim ma hin an sa seng mana an bungrul la thomno te engman chu man lowani nimin ve khan karot veng vc le me te bultumin mitlomngai ten in chele thil dang seng hoi nan thok ngalani nimin tu khan champhai district disaster management committee shruai tu ten chia to na mun en fi ngalin sarkar atang tanpuina om thei pek ani tur thu an soiba ka natang te thing pui lumna tur an pe ngal bokani heti lai hian champhai district hospital panna kongko te changput field ranga dc office panna kongko le champhai tanga Aizawl panna kongpui kanan veng chu leiminin an hno boka heng leimin te hi lir thei kal thea ten fai ngal ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani voin hian Prime Minister Narendra Modi chuan Gujarat Gandhinagara Digital India Week sakni somni pani ahong don he hun a hen ram chunga digital lama hmalak na thareng mozat atang zar dona heng hmalak na te hi ol samzo ka technology ban thaya siam le mi puinun phungti ol sam konga hmalak na thar ani pumodi chuan Digital India bashini atang zar dona hei hi tual chung tonga internet le digital service ti changkluna turani a heba ka hian Digital India Genesis ahong don boka he scheme ta hian cheng viable se sari somngaru manani a khol thiamna kai hna sum dong tan puina turani ang hengba ka hian Prime Minister hian indiastack.global te my scheme te Mary Pechan te atang zar don bok ani Eknath Shinde ka ishuai sarkar chu voin hian Maharashtra Legislative Assembly a fi ani dona heti la hian BJP candidate Rahul Narwekar chu Assembly Speaker tan thanani a Punarwekar hian vote za samrupali mu in akhingpui Mahavikas Agadi candidate Rajan Alsavi chuan vote za pasari amu ani Maharashtra politics boina sangsang wangin ni o special session komani a voin hian chamhadar sompakata chan ani ang Russian Defense Minister Sergei Shoigu chuan Ukraine Luhansk province anlak to thu soi pu Shoigu chuan Luhansk People's Republic LPR Ukraine sipaite an chok vek to ti soya Russian sipaite ba ka hian Donbas sipaite chuan Lysychansk an thunun pum hlum to ti sen hei hi kumsang ni sompali atanga helai province Ukraine thunun na hnuaya om chhun ani to ani ati Chanchinthar serti topnan atlang pui tukina COVID-19 din munsia thar berami somli peretin sian kai ti mu chu ani tunla hian sil char tuilian aziom chhojela Mizoram tuial thei harsana point ziom lam apan turangai ani line man tozo ka zoran tama wangin harsana akiang meulo voin hian Prime Minister Narendra Modi chuan Gujarat Gandhinagara Digital India Week sakni somni pani ahong don Russian Defense Minister Sergei Shoigu chuan Ukraine Luhansk province anlak to thu soi chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani